Umuriro ukomeje kwaga hagati ya FIFA ndetse n'amakipe akomeye ku mugabane w'Iburayi arimo nka Paris Saint-Germain, amakipe nka za Manchester United, Real Madrid ndetse na Barcelona. Nyuma y'icyemezo rero iri shyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryafashe kuri uyu wa gatanu ryo kongera amakipe yitabiraga igikombe cy'isi cy'amaclub akava ku makipe 7 akagera ku makipe 28. Aya makipe rero akaba yagaragaje yuko atishimiye iki cyemezo ndetse atazanitabira iri rushanwa nirizaba ritangiye. Ni umwanzuro cyangwa se n'icyemezo cyafashwe na Gianni Infantino, umuyobozi wa FIFA, mu nama yaberaga i Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yaje gufata icyemezo cyo kongera amakipe yitabira igikombe cy'isi cy'amaclub akava ku makipe 7 akagera ku makipe 28. Aya makipe rero yaje kuba yandika ibaruwa yandikira Alexander Seferine, ni umuyobozi wa UEFA cyangwa se ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru i Burayi, imubwira yuko aya makipe atazitabira iri rushanwa. Amakipe yitabira irushanwa yiyongereye. Amakipe rero yashyize umukono kuri iyi baruwa harimo Manchester United, umuyobozi Edward Ward akaba washyize umukono kuri iyi baruwa, uwo bita Peter Lawwell wa Celtic, ndetse n'abakire ba Ajax, Barcelona, Real Madrid ndetse na Paris Saint-Germain bakaba barasinye kuri iyi baruwa ku munsi wo kabiri, ubwo haburaga iminsi 3 gusa kugira ngo iyi nama ize kuba iba. Aya makipe rero akaba yarafashe icyemezo cyo kuba atazitabira iri rushanwa kubera yuko irushanwa ryaba ribaye amakipe menshi cyane, aravuye kuri 7 akagera kuri 28. Busanzwe iki gikombe cyakinwaga mu kwezi kwa 12 buri mwaka. Ubu ngubu rero nyuma y'iki cyemezo cy'uko aya makipe ava kuri 7 akagera kuri 28 kizatangira gukurikizwa mu mwaka w'ibihumbi 2021, hanyuma kikazajya kiba nyuma y'imyaka 4 nk'uko igikombe cy'isi n'ubundi cy'amakipe y'ibihugu cyari gisanzwe kiba. Ibi bije nyuma yaho aya makipe mu mwaka ushize yaje kugerageza gushyiraho irushanwa ryayo cyo bari bise ngo ni Europa Super League, iri kujya huza amakipe akomeye ku mugabane w'Iburayi gusa, ariko ibi bikaza gukomwa mu nkokora na FIFA bivuga yuko ibi bitemewe ko ndetse aya makipe ashobora kuba yahanwa. Ariko rero bikaza nyine kuba bipfa. Ayo makipe yararongojwe imbere na Real Madrid, Barcelona hafi aho, Manchester United ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ubu rero aya makipe n'ubundi ne yafashe iya mbere yo kuba yakwanga iki cyemezo cya FIFA cyo kongera amakipe yitabira igikombe cy'isi cy'amaclub. Ubwo rero ntawamenya niba aya makipe koko azakomeza kwivumbura kuri FIFA cyangwa se azageraho akemera akayoborwa na FIFA, dore ko n'umundi FIFA ariyo ihatse ruhago kuri iyi si dutuye. Gianni Infantino kandi abajijwe niba iki gikombe cyaryoha aya makipe akomeye yo ku mugabane w'Iburayi aramutse atitabiriye, yavuze ati turacyafite imyaka igera kuri 2 yo kuganira nabo ndetse no kuganira na UEFA ari ryo shyirahamwe ribahagarariye aya makipe yombi. Ati twiza yuko amakipe azisubiraho akaba yakwitabira kino gikombe, ariko urumva haracyarimo ibintu byinshi, haracyarimo kwigomeka, haracyarimo kwerekana yuko amakipe akomeye ariyo agize FIFA cyane cyane ku mugabane w'Iburayi, kuko urabona ko niyo yivumbuye, urabona yuko ariyo makipe akomeye n'ubundi avuga ku isi muri ruhago cyane cyane. Ugasanga amakipe yo muri Afrika yo ntacyo abavuga, yo ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo nayo nta kintu abavuga cyane, ariko ugasanga amakipe n'ubundi yo ku mugabane w'Iburayi ko ari yakomeye kuko ari yafite amafaranga, kuko arafite agafaranga afite ku ikofi arihagaraho akaba yajya kure cyangwa se yatera umugongo bimwe mu byemezo FIFA igenda ifata. Gusa ku ruhande rwa Infantino we yemeje yuko icyemezo ari cyiza kandi kizatuma iki gikombe kirushaho kuryoha cyane. Si iki cyemezo gusa gitegerejwe kugira ngo cyangwa se cyari gitegerejwe, kuko hategerejwe n'ikindi cyemezo kizafatwa niba amakipe yitabira igikombe cy'isi cy'amakipe y'ibihugu ava ku makipe 32 akajya ku makipe 48. Ibintu abantu benshi bategereje nyiramatsiko bavuga se iki gikombe kizaba kigizwe n'amakipe 48 cyo kizaba kifaje gute, dore ko nk'amakipe yo ku mugabane wa Afrika ariyo azabyungukiramo cyane, kuko ubusanzwe igikombe cy'isi kitabirwa n'amakipe 5 yo ku mugabane wa Afrika. Aramutse ageze ku makipe 48 numva ko amakipe yo ku mugabane wa Afrika yakwiyongera, uburyo ukabona yuko n'u Rwanda wenda rushobora kugira amahirwe rukaba rwakwitabira igikombe cy'isi mu mateka yarwo.
ntawamenya. Mu yindi myanzuro rero yafatiwe muri iyi nama yaberaga Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko mu gikombe cy'isi cy'abari n'abategarugori kizaba mu kwezi kwa gatandatu hazakoreshwa VAR nk'uko mu mwaka ushize mu gikombe cy'isi cy'abasaza baje kuba bakoresha VAR. Twabibutsa yuko muri kino gikombe cy'isi cy'abari n'abategarugori hazasifura n'umunyarwandakazi uwo bita Mukansanga Salma maze kugafata cyane mu bijyanye n'imisifurire. Ubwo reka tutegere tumenye ese aya makipe azakomeza kwivumbura kuri FIFA cyangwa azaca bugufi yemere ibyo FIFA yavuze cyangwa se yategetse, kugira ngo mwebwe mukomeze gukora subscribe kandi musome ndetse munakurikirane amakuru ku Byacu TV. Nge ndi Uwisugi Florence.